kazi. Moko kuom jokedo ne ratich oganda mawuok adhuath nam chumbi okwayo piny owacho mondo oduok piny rageng' mikete apaya kata roadblocks manie apaya kaka yo mar neno ni jowuoth ochopo kuonde ma gidhiye e yo mapiyo. Magitimore bang' moko kuom jokedo ne ratich oganda chungi kod obila e gweng' mag Ongoni apaya ma Malindi kochomo Lamu e kinde mane gidhi timo nonro e wi rageng' mag roadblocks magikoni oketi modhuro e apayano kendo thiro chenro mag wuoth. Gijiwo mondo mi oket okenge mag neno ni jowuoth obedo kod tich mayot ma ok siko kichungogi apaya kinde ka kinde kitimo negi nonro. Mtindo huu hatuoni pale pengine katika Kenya isipokuwa ni hapa. Na kumbukeni zama za Kibaki apokuwa katika utawala, aliondoa permanent roadblocks zote katika nchi. Akawaambia wekeni roadblock pale panapotokea shida. Ikimalizika ile shida ondoeni roadblock. Lakini hapa kuna roadblock permanent la kwanza. La pili, huu ni mwaka wa 11. Hii njia Lamu kutoka Minjila kutoka saa 12 jioni mpaka saa 1 asubuhi barabara zinafungwa. Na hakuna pande yoyote katika nchi ambazo kuna curfew, permanent curfew mwaka wa 11. Lengo letu ilikuwa si kuzuia kazi kufanyika wala si kuingilia hali ya usalama. Lengo letu ni kujaribu kuambia kuna better ways ya kuweza kulinda usalama na pia kuhandle wale ambao wanasafiri ili kusiwe na haya malalamiko. Watu wa Lamu wamekuwa waki-experience mambo kama haya. It is time that we address this matter once and for all. Hatuwezi kuweka roadblocks za aina ile forever. The government must come with